سلام و درود گلین راج درهباتت یو ممرچی بلوچستان و بلوچ راج و خاص واجه صاحبداد تیلگو و کامریڈ ریاض شمبیزی کورو یہ بھی سوئے نام نیادیں کامریڈان کے راج تبا کو شانی دلگوشا منگوار کنگ لوٹا کہ یہ تکا منا سک باز این بکسا جستات کا راج قوم کلوات کے گا کہ آرے پاپا جیڑا چھیں یہ راستی چھیں منی گوستگیں ٹک ٹوک کے شاں ایک رپورٹ جاتو بینڈ کنا آئیں وہ دا ہم یہ درگتا ٹک ٹوک پور کوتا یو بلے یہ راج گوش نداری نی مردم چی بکن یہ راج گوش نداری وہ یکی میں یہ گوشگلوٹا کہ اما کمنٹا شما کمنٹ بکنے منا جوست بکنے بلے یک بری بکتا ورن شما بروے منی پرکتگین ٹک ٹوکا گوش بداره من یہ درگتا گپ جاتا شما پدا ہمیں کمنٹان کنے یو صاحب داد ٹھیلگو چھو و شر نہیں گوڑا آو نی قصہ گوش دارے قصہ اشیں کہ نمیرانی راجی بامرد وطن فحاز و جنگول و سرمچار کے ایرانی قدسا گون جنگائے بھی آئی گرگ آئیے جنگ چا ایرانی چا ایرا منڈیے کرنل جرنل برکیانی وسواکا ڈن بھی تمردیں جنگول و سرمچارا یک راج دفتری رقم کتگ آئی نام شما آئی نام توار اللہم شما اشکتا جنگول نامے عبدالمالک ریگی مغربی بلوچستان ایک جاگی ہستیں یک ریکی ٹکی ہستے مودہ شتگاں گشتگاں ہندوں گولتا سندھو ہم گشتوں کوپو زیار آیا پاکی من نبی زیارت بصرہ موصل و بغداد آئیو گڑنیش میں دلگوشا مگوار کنگ لوٹا یو کہ یہ راجی با مرد منہ یہ درگتا جوز بیتا کہ یہ چون کوشارینک بیتا یہ چون گرائینک بیتا شی پندل شی سازش بلے وعدے کے عبدالمالک ریگی ہمیں دوتول دوپوستی سعودی ایجنٹانی دستائے کپی آیا گوشاں کے پاکستان اسلامی ملکی شانی جاگا ایرا منڈی پاکستانی جرنل کرنلانی جاگا کیمپ تی واسطہ اروادہ ہستا تو ایران جنگا یو نی گوش دارے گوڑے دا قصہ چیئے کہ وادی شہید عبدالمالک ریگی گجران چستکان یعنی سرگا چا پدی گوکا بریت جہنمی یعنی یو گوڑا ایرانی چل جان سنگتنگ بھی قصہ چین اصل قصہ چین یہ راجی بامرد کیا وارتا یہ راجی بامرد خون کیا کتا یہ راجی بامرد کیا گرائیں تا شما ثبوت لوٹے شما پروپ لوٹے گوش دارے پاکستان گو ایرانی انٹیلیجنس سے کرتا درتائیں سرگنا ناصر بر بوم پیشینی آجی ناصر یا آجی چطوره شما پیشینی شیا آجی کنے نا شیئے سک باز راجی بامرد و وطن پہاز و عالم دین کوشاریں تک او نمیرانی عبدالرحمن کراچیا کے کزوری اصلا بھی کراچیا کہتے ہیں اس طرح انڈیا یا مووی ایڈ کتا رحمان ڈکیتی کتا ڈکیتی نبیتا راجی راشونی بیتا یہ ودک کسی شما رنترا کارم لے یو شاہمہ پر راجا آشکار کنا بلے عبدالمالک ریگی
شرنا یک پنجگوری سرا ست کے کام پہل کنے پنجگور مردمان یو خلیل پوگام پنجگوری گوڑانی چون کا ناصر بر بوممی پنجگوریا باعث زیری کے تو عبد المالک ریگیا ہوتی لوگا لوٹ بلوٹائن آئی ورگانی توکا لاتی چیز مشترہ دیم مواد اما موادہ ماں کا بھی سد بھی گڑا مائیے زیریں بریں ایک پاکستانی میڈیا رپورٹ داتے کچھ کا یہ پلیتیں صحافیاں یہ دروگ بندہ کے جہازہ بھی تا اشیاء بلے سودا پاکستانی وہ ایرانی انٹیلیجنس سے لگ تک اس پجدرا پاکستانی انٹیلیجنس سے یہ لوٹ بیتے ہیں کہ مغربی بلوچستان اچھ بلوچ سرمچاری ہستے آئیں کوشاری نے جرائیں نے علی لکھیں تاننگ دستا یہ ڈیل بیتا شانی یہ ڈیل بنیادہ گڑا یہ اشیاء پرمایا پشینیا ناصر بر بومبا آجیا یو آجی پنجگوری مردمہ بازیری عبد المالک ریگیا عبد المالک ریگیا راجیبہ مردہ اس طرح صدق بھی آئی لوگا روادہ روت کے اوشی منی کمکاری منی دوزوائی گوڑا وادے کے لوگا رو ہمیں ناصر گوش بر بوم گوشگے پدا گوڑا آئی ورگن تو کا یہ چیز ماں کے نبا بھی سود بھی آئی سورا پہ باڑ رہا مند بلوچستان سورا پہ باڑ رہا ناصر بوم وتی گاڑیا کن تو زیری باڑتے دا تہرانا وادے کے تہرانا عبد المالک ری کی چمہ پچکا گندی ماں خود سے گو ناصر بر بوم دیوانا نشتگا جو نیشا راجی بامر چون ٹارچر کتا چی راز کشتا جتا کشتگ اللہ والی بلے دائیں ادائی سرپدی استا یہ مزنی جستی بلوچستان و بلوچ راجے بیتا ہے مزنی حقیقتی بیتا مرچی آرے پپائش سرا ٹپا جاتا یو ای کنپارو پکائیں کہ ناصر بر بوم پشینیا ای راجی بامرد وارتگ اوشیا دگے سک بازم وارتا آکے ساما دیمترا پر راجا آشکار کنا یو از باتے بلوچ باتے زندگ بین گندگ بین دوئی